apsolutno, ja mislim da bi to trebalo da bude stav svih Srba, ma gde oni živjeli. Dakle, i na Kosovo i Metohiji, i u centralnoj Srbiji, i u Republici Srpskoj, ali i svugde u svetu, jer taj sporazum ukida, ponavljam, državnost Republike Srbije na njenoj teritoriji. Problem Kosova i Metohije, znate, datira još iz 1878. godine, nakon Albanske lige koja je održana u Prizrenu, kada su Albanci po prvi put definisali svojih 10 ciljeva, kada su po prvi put počinili zločine nad Srbima, a to što je sada odnos stanovništva na Kosovo i Metohiji takav kakav jeste, to je rezultat te višedecenijske genocidne politike i sada neko pokušava da za par meseci reši problem Kosova i Metohije na način koji je najgori moguć. Ako me pitate šta je alternativa ovom sporazumu, mogu vam reći da je sve alternativa ovom sporazumu, dakle da je ovaj sporazum nešto najgore moguće što je moglo da se postigne i da on na neki način, odnosno na sve načine, predstavlja kapitulaciju vlade Republike Srbije.